yule aliyeokoka na tabia zile za Yesu. Matendo yake yamtambulisha mbele ya watu, mwenendo wake wamtambulisha mbele ya watu. Matendo yake yamtambulisha mbele ya watu, mwenendo wake wamtambulisha mbele ya watu. Matunda ya Roho ni upendo, uvumilivu, uaminifu, upole, kujizuiza na yanayofanana na hayo, mwenendo wa waamini. Matunda ya Roho ni upendo, uvumilivu, uaminifu, upole, kujizuiza na yanayofanana na hayo, mwenendo wa waamini. Tuangaze walio gizani kwa matendo yetu, watukuze Mungu. Sisi tuliookoka, tuangaze walio gizani kwa matendo yetu, watukuze Mungu. Sisi ni nuru ya ulimwengu, taa yetu iangaze wote walio gizani. Sisi ni nuru ya ulimwengu, taa yetu iangaze wote walio gizani. Sisi tuliookoka, tuangaze walio gizani kwa matendo yetu, watukuze Mungu. Sisi tuliookoka, tuangaze walio gizani kwa matendo yetu, watukuze Mungu. Sisi ni nuru ya ulimwengu, taa yetu iangaze wote walio gizani. Sisi ni nuru ya ulimwengu, taa yetu iangaze wote walio gizani. Asitembeeni kwa Roho, wala hamutazitimiza tamaa zile za mwili. Mungelifahamu ya kwamba mema yapigana na mabaya, tumeitwa kuwa washindi. Basi tembeeni kwa Roho, wala hamutazitimiza tamaa zile za mwili. Mungelifahamu ya kwamba mema yapigana na mabaya, tumeitwa kuwa washindi. Ushuhudiwe vema katika jamaa lako, ushuhudiwe vema katika kanisa lako, na watu waona matendo yako, watukuze Mungu. Ushuhudiwe vema katika jamaa lako, ushuhudiwe vema katika kanisa lako, na watu waona matendo yako, watukuze Mungu. Baba shuhudiwa vema, mama shuhudiwa vema, kaka dada shuhudiwa vema, kaka dada shuhudiwa
matendo yako watukuze Mungu. Shuhudiwe vema katika jamaa